Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kajing ile kai football hakalempong jong ke Shillong Premier League, Hamadan JN Complex Shillong ke balapanya de ke Shillong Sports Association, ke balalong henen kasni ke lai trik unai lur. Wat hapadang kajing potot Islam, kajing ile kai kalayat bet syakman. Kajing ekon henen kasni ke lalong hapadang ke Shillong Lajong Football Club, ke balapelim no ya karang dajet Football Club the Sao Gol la Argol. Nakaliang jong ke Shillong Lajong Football Club, yaki gol layo bentab da ushin soktung hakaminit ke basan puar. U Samuel Lal Mount Puya ulayo tab Argol, ubala tab hakaminit ke bah Nyopway bat Prapusau. Kat bau Novin Gorong Pan ulayo tab yaga gol hakaminit ke bah Nyopun Rio. Nakaliang ke Rang Dajet Football Club Pan, Maria sedang ke jele akai layo tab ningkong ke gol dau Andy Z Mauto, balayo tab yaga gol hakaminit ke bah Rio. Bat kawai pat kedai ke bala tab do Samson Nongrom hakaminit ke bah Ripway.